Maitai Purp ki chahi oban nomit sajibugi nongma panma chaira obugi thoram lining lai sola badi nat ki chana bigi loinana tampak ki mafam kaya da pangthok na khrei NEIDP ki outer mirep asang kasar Nation IM ni chingna basing na phan na bahot na ramle NPF na lalaw lup sijna tun aki akhang pin na bahot na rehaina NEIDP na maral sirakli Tarat Suba Lok Sabha Mikhalda Manipur ki constituency animakta BJP na mai pakani haina Assam ki Finance Minister Himanta Biswa Sharma na phongdokrei Amasung Thawal District ki manung chanban nongpok sekmai police station na kon mafam amada sahi class 12 ki exam tha ki bada ngai di nupi masama thauri yandu na siramlei Ma'am kurum jari adom ni yang impact news ni ngasi asi Manipuri singi sahi obot numit ni hana longna riba sajibu gi nungma pan ba sairau bu numit nei numit asina lakpada miyeng tabi riba pumnama ki mafam da impact tv gi amade impact news gi mahut sinjaduna khwai gi mafam da nada yektaba tangdu laita ba saukat pa haibadu purak oida sino haina yai pe pausel pijaba ga loinana pungja si pawu gi maro pausing miyam pijari Lamdam asigi puwari degi sanaduna laklaba sajibu nongma panba sairaubu gi thoram pangthoknari maitai puruk ki lining lai solam de nat ki sanabi galona na furabasigi sahi hobu nomit sajibu gi nongma panba sairaubu gi thoram asi pangthokki bani lamdam asigi puwari degi sanaduna laklaba thoram asi tampak lamdam gi maitai lining setpa furup singna mapungoina pangthoknari sairaubu gi thoram pangthoknana bagi tabak ngase ayuk angan madigi hoduna makal kayagi Mathel lukoi sing langna na bagi damak manak nak padalay ba kaitel sing da injang na pilay ba missing gi masing sang yam na thong na rakhi loina na yumthong khuding da mathel lukoi kya langna na ba lining lai sol gi chanabi matung ina lining tho saname yamasung ima laimerel da Athen pot kachaduna chakhum khuding da mathel lukoi sing thong thakna khi loirba matung da thongal khuding da sanabi gi matung ina lai changluk mathel lukoi sing ahal lamal singna thadok naki lonana tungda yumthong khuding amaga mathel lukoi sing lanaduna samin thangina bagi thoram sing pangthoki Tira olak pasi am nungai mayam do nungai afa oi senoi na hajaningi itan unaba chahi manungda mutang nungai afa pinaduna unaba adu khaktani ano chaina lakpasida afaba adaidi khana chaina daba yamna ingba tappa leba ama orsanu naijani aina khanjabda masi khwaidai maru yamna kaino di akhoi chahi horokpa ji akhoi gi oinadi maite akhoi gi oinadi masida koi afaba taba mayam ji laida akhoi afaba bina biramu phaptaba mayam lu kaino tawbiyo na ngasi kaino tawba numini tasengna hargadi akhoi nupi oibasingna mayam maidi mawungsingda angamba khudon bot sing pira akhoi dagi thaujan nijaba numit adum mane hajring ajimnaw ying oibagi mari yamna chechanan ju oilen khanjai Sajibugi nongma panba sairauba kumai asiga mari lenana miyamna mafam kayada singkabagi thoram singsu pangthokna khi ayuk angan madagi mathel koi langduna imung gi miyoi sing puna chamin thamminar batungda singkabagi chane biasi pangthoktuna lakhibani maheu rol dagi hodna masigi saruka moina thangmai banchara using da su pigleba angang apakhang leisabi mayum palab nupa nupi amade hal oraba sing yauna singkaba sairaubugi mapung oi besaktam oiki loinana singkab lakhiba miyamna maitai midai furup anauba chahi sajibugi nongma panba chairauba lakpada lamdam asida hana sunaba laitaba ingtapa nungai yaifaba oida sino haina impact news ki khuthangda paujel kya pinaraki
ꯆꯥꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯀꯣ ꯇꯨꯝꯖꯟꯗꯅ ꯍꯤꯞꯆꯟꯗꯅ ꯂꯩꯕꯨꯗꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯕ ꯇꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯀꯥꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯔꯦ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯎꯇꯤꯁꯨ ꯆꯥꯔꯦ ꯉꯥ ꯊꯣꯡꯕꯁꯨ ꯆꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯃꯇꯣꯟ ꯐꯪꯉꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ게 ꯉꯁꯤ ꯉꯥ ꯊꯣꯡꯕ ꯆꯥꯔꯦ ꯏꯔꯣꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯝꯐꯨꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯆꯍꯤ 5-6ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯑꯣꯔ ꯆꯠꯇꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯖꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯖꯤꯕꯨ ꯅꯣꯡꯃ ꯄꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯔꯝꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯔꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯐꯝꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯁꯥꯈꯤꯅꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯂꯨꯄꯥ 5,000 ꯌꯣꯟꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯝꯗꯦ ꯍꯟꯗꯛꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯥꯟꯅꯄꯣꯠ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯤꯠꯂꯦ ꯑꯁ ꯆꯤꯡꯗꯤ ꯀꯥꯔꯨꯗ꯭ꯔꯦ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯠꯇꯦꯕ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ 1,000 ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ 1,000 ꯍꯥꯏ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯆꯥꯛ ꯈꯔ ꯆꯥꯁꯜꯂꯨꯔꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯗꯥꯏꯖꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯀꯥꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯄꯨꯁꯤꯟꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯆꯥꯛ ꯈꯔ ꯆꯥꯁꯜꯂꯨꯔꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯗꯥꯏꯖꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯀꯥꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯄꯨꯁꯤꯟꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯄꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯈꯟꯅꯔꯛꯀꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ नुमित असिग मरी लेना थौबाल डिस्ट्रिक्ट सिंजू कुमई पांथोखरे सिंजू कुमई अदु साखुत खोंथांग लुब थौबाल वांग मताबना सिंदुना WYC थौबाल वांग मताबगी ग्राउंड दा पांथोखिबने कुमई अदुदा पोफम कुंतरुक हांगदुना मैतेगी महौसादगी लेरक्लब मखल कयागी सिंजू सिंग फंगनखी लैसाबी सिंगी थौरी चिंगनबसु थौरमदुगी सरुकम ओइना पांथोखी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के कईनौद लेबा लाइनिंगथौ लम अहिंबगी खुबमदा हैकलेक तंबगी थौरम पांथोखरे हैकलेक तंबगी थौरम अदो लाइनिंगथौ लम अहिंब थौगल लुपन सिंदुना पांथोखिबने थौरम अदुदा मियामन हैकलेक तमखी थौरम अदुगी सरुका मोयना कुमजा लिसिंग अनि तारानिपान पांथोखिबा SSLC एग्जामिनेशन दा अहानबा अनिसुबा अहुमसुबा पोजीशन लौरकिबा माहिरोइसिंग कईनौ ग्राम पंचायत के मनुंगदा लेबा फर्स्ट डिवीजन दा पास तौरखिबा माहिरोइ निफु अमसुंग नेशनल अमदी इंटरनेशनल गी थाकता मेडल फंगलख्रबा सानरोइसिंगबुसु मना पीदुना पुंगनिंग थवतखी सजिबुगी नोंग पानबा सैरावबु नुमित असिग मरी लेना इम्फाल ईस्ट की मनुंग चनबा सेलोई लंगमाई सिंग लेरिबा नोंगपोक सिंगुथोंग मैतै लाइकोल दसु ngasi मियामना सिंग कादुना लाइकोल असिग सागोन अदुना लेरिबा इबुदौ अराबगी खुबमदा थौनी क्रै सही हौबग मरी लेना मियामना याइफे पाउजल कया अमसु पिरकली हिरमसदा इंपैक्ट न्यूज के रिपोर्टर केत्रमयुम प्रेमचांदगी अखनब रिपोर्ट मा सजीबुगी नोंग पानबा चेरावबुग मरी लेना नोंपोक चिंगु थोंग मैतै लाइकोल का सगोनना लेरिबा इबुदौ अराबगी खुबमदा लाइ खुरमनबा मणिपुर के तोंगान तोंगान मफम कयादगी मियोय कयाना लाक्दरी हारि मफम असिदा हाइबदी थेलोसिपी इमागी मसाइगोन अमदी मैतै लाइकोल की सुगुमलबा मसाइगोल असिदगी कारकलगा लेरिबा इबुदौ अराबगी खुबमदा थोनिजदुना पुसि नुंसांगबा नादा येक्तबा पुसिमो हिनबगी नमक्ता मणिपुर के तोंगान तोंगान मफम कयादगी मियोय कयामा मफम से चिंकाब लाक्नरी चिंकाब लेरो केमिंग कवेबा मुतुम इरिखोंबा मैते अदो ngasi सजीबुगी चेरावबसे सिनोगी कई कई मथेल तोगे कई कई चारके ngasi uti asangba adai singju iromba pafor adai kangau yam chare अदो करी मथेल हाव हावेनी सुम चारकपदा sangom sanani haw hawen kanji ओ अदो हुजिक चिंग कारकपसे वा ब्रो नोना लाइक खरमबला कई मफनु खंब्रो
ꯆꯤꯡ ꯀꯥꯔꯛꯄꯁꯦ ꯀꯥꯈꯠꯂꯛꯄꯗꯗꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯀꯨꯝꯊꯕꯗꯗꯤ ꯋꯥꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯔꯨꯝꯂꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯏꯅꯣ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯣ ꯆꯤꯡꯉꯨ ꯑꯍꯥꯂꯥꯄ ꯏꯕꯨꯊꯣ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯕꯩꯁꯃꯌꯨꯝ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯕꯤ ꯁꯥꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯎꯠꯇꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯡꯉꯧ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯏꯔꯣꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯁꯅꯥ ꯀꯩꯀꯥ ꯇꯧꯋꯦ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯑꯔꯥꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯕ ꯐꯪꯕ ꯆꯤꯡ ꯀꯥꯕ ꯐꯪꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯆꯦꯟꯗꯕ ꯆꯤꯡꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯖꯥꯟꯕ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄꯤꯅꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨꯅ ꯇꯧꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯁꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯋꯦ ꯏꯁꯥꯗ ꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯔ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀꯥꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯀꯥꯖꯗ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯩ ꯐꯥꯎꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯗꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯟꯒ ꯂꯦꯡꯉꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯦ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯉꯛꯄ ꯐꯥꯎꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯃꯗꯔꯣꯝꯗ ꯀꯣꯏꯕ ꯄꯥꯛ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯨꯕꯗꯣ ꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯟꯒ ꯂꯦꯡꯉꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯖꯩ ꯃꯊꯪꯗꯁꯨ ꯉꯝꯃꯗꯤ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯋꯥꯕꯧꯗ ꯀꯥꯕ ꯉꯝꯕꯤꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯟꯊꯧꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯏꯁꯥꯗ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯌꯦꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯕꯣꯏ ꯐꯁꯨ ꯐꯩ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡ ꯀꯥꯔꯛꯄꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ꯭ꯔꯣ ꯋꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯏꯟꯖꯥꯡ ꯆꯥꯔꯛꯑꯦ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯆꯩꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯔꯛꯑꯦ ꯀꯩꯅ ꯏꯍꯥꯎ ꯍꯥꯎꯒꯦ ꯏꯔꯣꯝꯕ ꯏꯔꯣꯝꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯅꯤꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯦꯅ ꯈꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯆꯩꯔꯥꯎꯕꯒꯤꯅꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯀꯣꯜ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯒ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯐꯪꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯥꯎꯏ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯇ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯏ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯥꯠꯄꯨ ꯀꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯁꯤꯅ ꯐꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯆꯤꯡꯃꯨ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯊꯧꯀꯣꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯀꯣꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ
baba ulipaga unabagi tanza tawjage nompok singu thong sida maiti gi laikon sida singu nompok ahar ba ibudogi ikai pham sisu pantho ipana sapong bibani sajibu nongma panba sarau numit asida ima isa salai teres ki manungda leiriba maitai haiba maitai si ngasi singu nongpok ahar ba ibudogi kai pham da kaduna thongni jai nungi oiba wakhalon amamam ibudogda nijabada thungi haidana mayam sina karakpani sahi ondana thungba adana ibudogi mayai si adugi matik hen khare maitai isani isabu masak khangba akoigi purupu masang khangba akoigi lining bu masak khangba sana kanglon punamak masang khangba khanga kandada akoi se yamna ingna chikna tapna isa marondo masak khanga kandadi lepangam dorigani chahi amagi manungda amukhak lakpa sajibugi nongma panba maitai singi oina chahi hauba asigumlaba numit asida Manipur gi tongan ba mafam sindagi lakpa miyamna nongpok singu thong maitai laikol thorosofi imaga sagono duna leiriba ibudo ahara abagi khubamda thoniduna lamdam masibu tekta kaidaba santi leiba saukhatpa lamdam ama oinaba thoniri impact news ki magirigisu Manipur gi miyamda anobo chaina lakpada efa paujel pizari hojiki wedade orumjari ba ai khitamayum premsan nongpok singu thong maitai laikol Maitai Revivalism gi anoba mayona manena thamjage makhataba pauda mikhal naksalapka loina senapati da election campaign pangthok luba NIDP gi outer miref asang kasarbu nation IM ni chingnaba mioi kharana phaduna puge torom le hari ngasi gi thodok party asina awang bathak yaning fongdorokli NPF na lona yadav loop seasonadun akia khang piba yaning de niyam kaina mikhal thengna na bhonerbe NPF Manipur miyam na boycott tawpham thoi hana NIDP na miref oidiba asangkasan pongdorokli Thaudok asig matangda terad lebe NIDP Manipur State Unit ke loisang da paumi singa unaba manda asangna karigumba mikhalasi mai pak tuna makna MP oiba thoklabadi Manipur gi NPF muthat kani haiba wafam thamlaki makna makha taraduna NIDP Senapati Unit ki thaupuba sing amadi district adugi manung chanba Furup kayagi luchingba masung khulak sing yauna ngasi senapati kaithel manakta leiba hol amada mikhal gamari lenana mifam pangthokliba mafam aduda ansamgi president oiramba David Joro laklam laga thokraba matungda ikan kanadana khulai paiba Nation IM gi kadar mari manga changlatuna mifam adu loisinana ba khangalaki Mapung fadana mifam loisilaba matungda mapu faduna puraga chatnanaba honarakpadagi mifam aduda yaukiba mioi singa muknaduna kalhauki haina fongdoraki thaudogudagi matangda senapati ki SP da wakat lubada thausadagi mawong ulaki haiba wafam sumakna thamlaki singi mikhal khuding makta singi lalolup singna khud thingjanba tawbigano miyamgi apama mihut khanbada athingma pibigano haina asangna paujilakli Yamna seamless act yamna chawkhang level leba democracy asigi election matam asida jai adom election lapo khuding da ekhoi gi chingda leiriba organization singsina khud thinjalaga ima ipa singbu ahal masingbu ki hanba masi tawbigunu ekhoi achumba tawse ahongba purakse nungsina leise hairadi karigi si pangthok pibano asengba ima leba ki mi nungsiba gi thaba tawningba taradi aina open ngasi challenge tawbasini openly oina mi nungsiba mina let the people decide akhoi mayambu phajana taklaga mina khankatba adugumba leader oise NPF ki candidate leader bo aina haining badi asigumba political party amana unlawful organization ama sijinaraga akhoi bu ki hala tawhan base asigi party si chap chana ngasi Manipur da leba mi mayamna boycott toraga muthappa mamitana muthappa se masi targa lere Nakalamramda NIDP Manipur State Unit ki President Dr. NG Vijoyna Thaudogase Laibak Thibane Matungda Sing Mathaudok Amugana Thoktan ba Marilena Singa Miyang Changbiu Hana Apil Tauki Magna Maka Taratuna Mikhala Sigamarilena Tamenglong Senapati Chandel Amasung Tenopol gi Mafam Singda Hypersensitive Zone Hana Lautoktuna Akhanaba section Thorang Sing Lokat Pinanaba party asigi Maikedi se Thaki Laikre Makatana Ahen section Thorang Lokat Pinanaba Takshilagani Hana Fongdoraki Land Bachumbadu Kona Tibam Toyena Ikanje rescue to Buduna Han Bukongtang Wigabani Adubu Madu to Wigide Hibasita Akoi Nungajade Change Labor me to Zoo Pautami with Zoo candidate Masamani Haktang Nana Tingnariba Adugumba incident Adu Aikoi Yam Laibak Tivan, Summa rescue of Yuna Lakoti, police ski Matonina,
मधु खुदक्ता रेस्क्यू तौननब लौर मतुंगदा कोना चुम्ब्रा चुमदब्रा इदु थिबीबा चंगी हाइना अखोई थमजगे चिंगी चिलिनाव आउटर मणिपुर द लेरिबा मयाम पुनमनसु सिगुंब इंसिडेंट नसी ताबीरगा अखोई कैंडिडेट असे अमुक्तंग अखोई मणिपुर की आउटर मणिपुर की कंस्टिट्युएंसी असी रिप्रेजेंट तोहनबीरगा माना पामजरीबा सुंब रेक्टिफिकेशन तौजनिंबगी वखलोल से मसी तुंगनबियु नाकल मरमदा मिखल नक्सिलकपग लोइना मणिपुर द लेरिब पॉलिटिकल पार्टी सिंगी लुचिंग बसिंग उनदुना मखोगी वाखलोल मियामदा खंगननबगिदमक इंपैक्ट न्यूज ना अखनमना संदोक थौरम प्रेसिडेंट स्पीक का मरिलेना नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमिटी के प्रेसिडेंट नारेंगम समरजित का उनबगी पाव मफुंग ओइबा पावदम अप्रैल 3 की नुथिल की मतमदा संदोक हौगनी इंपैक्ट न्यूज पु मियंग तादुना लेबियु कांग्रेस की वांगलोई सरंगथे मनाउबी एलियस खोरेन थाबा याउना तोंगान तोंगान पॉलिटिकल पार्टी अमदी लुप सिंगी थौपुबा पुनमियोई तरामाथोई ngasi NEIDP दा याउख्रे संगनारब सिंग असिन पार्टी से याउरकपदा तरामन ओखिबगा लोइना रिटायर्ड IPS खोरेन थाबाबु NEIDP CWC की वाइस प्रेसिडेंट नंबर 1 की थौ पुरगनि हना पार्टी असिगी CWC की प्रेसिडेंट नारेंगम समरजित न फोंदोख्रे तेराद लेबे NEIDP मणिपुर स्टेट यूनिट पांगथोकपा थौरम अदुदा NEIDP CWC की प्रेसिडेंट समरजितना पार्टी असी कनागुंबा मियोय अमगी वाखलोल अमदे थौइन सिन्ना सागतखिबा नते खुनाई की ओइरकलिबा फिबम असिदा तंगाई फदना थोलखिबा पार्टी नि हाबा वाफम फोंदोखी रीजनल की ओइबा साफु अमा तंगाई फदना सेमदुना मियामना थेंगनरिबा खुदोंचादबा सिंग मायोकननबा होनबदा लमदम असिगी मियामना सौगतपियु हाना महाकना फोंदोरखी ngasi nauna party du da changlakiba mioi singi marakta NPP gi wangangloi H Navadev Universal Friendship Organization gi Vice President N Novin Urkhul gi ADC oiramba Wilson Satsang amasung Rashtriya Lok Samata Party gi General Secretary N Raju na chingba mioi kya yauri regionalism की ओइबा ई सेलिबा दुमबा मियोय अमा ओइना अयाक तसेंगना थामोइदा नुंगाइतबा फावी अमदि मसि थामोइदा ताना थिनबगुमनि आगी नुसिरबा इगी मरी आगी याम्बा मनाउबी खोयान थाबा आगी याम्बबो मसै मतम कुइना मखोइना थाजबा थांबिरुरगा only 11 hour da last hour da मखोइना याम्बबो अबियाई बिगी ओइबा अदुगुमलबा मफमसे एक ताबगा अखोइ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट पार्टी की थामोइदा दुकी मतिक अखोइ नुंगाइतबा फाउकी रीजन की ओइबा पोर्टा येंगबा मतमदा महाकसे अदुंगलबा इपाई बुसिंगी मयाई चेलबा अदुंगलबा मिसक अमनी अतांग थोय अमनी हाबसे अखोइ लौजरे हायगा ngasi याबबो ओक्चबगी थोरमसे अखोइ पांदुकचबनी वाबुगाई ग्राम पंचायत की वार्ड मेंबर मरी कैरक ग्राम पंचायत की वार्ड मेंबर तारा पुनः वार्ड मेंबर तारा मरी बीजेपी नौना याउख्रे नौना बीजेपी याउख्रबा वार्ड मेंबर सिंह अदो बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट KSS बाबानंदन लुचिंगदुना कांचीपुर लेबा बीजेपी की टेम्पररी ऑफिस तरामना ओखी थरमदु सरुग याखिबा बीजेपी की नेशनल स्पोक्सपर्सन सुओरिबा बीजेपी मणिपुर की इलेक्शन इंचार्ज नलिन खोलिना फोंदोरखिबदा हंदक पांगथोकदरबे लोकसभा मिखल असिगी आउटर अमसुंग इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी दा बीजेपी ने पुथोलिबे कैंडिडेट अनिमक्ता मियाम वोट पीबीदुना सेंटर दा बीजेपी की लेंगाक सेमदा मतेंग पांगबियो हाना अपील तौरकली बीजेपी का एक ही मिशन है सबका साथ सबका विकास और नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसे लगातार इम्प्लीमेंट कर रही है। उसी एजेंडा के साथ पूरे इंडिया में अलग अलग प्रदेशों में पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में और यहाँ पूर्वोत्तर या नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग प्रदेशों में बीजेपी गवर्नमेंट्स बन रहे हैं। हम सब मिलके जो चुनाव आ रहा है 11 तारीख को आउटर के लिए 18 को इनर के लिए उसमें हम सब एक साथ काम करें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मणिपुर खोंचत की मांगोइना नंगसी इम्फाल दा थुंगलकिबा
Niragi conveners Wadiba Assam ki Finance Minister Himanta Biswa Sharma Handaki Lok Sabha Mikhalda Manipur ki waina BJP ne constituency animakta mai pakani hana phongdokre Imphal hek thunglabaga Paumi Singh na hamu wahang ki paukum piraduna Himanta Biswa Sharma awang numpu ki lamdam ki waina BJP ne sit kunmanga laibigi manungda tara mapan natrag kunma thoida mai pakani habu wafam phongdoklaki CAB की मतंग धम वांगदा मागना हौजिक की वने द CAB की वाफम मसी लाइट्री मणिपुर की मियाम न CAB की मतंग करीमत पाखत पिगनो मियाम न पाम न थबक मत तौरोई है ना फोंदोकलम की नाकलमदा हेमंत बिस्वाबु ओकपला की चीफ मिनिस्टर नंगथुंग बिरेना आउटर अमसुंग इनर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कैंडिडेट अनिमक मिहुद अनिमक BJP न माई पाकनी है वाफम फोंदोकी Congress na aspa lauthokni hana manifesto da hapagi matangda hangma wahangda birena masi makogi simbal thongi wahi khaktani habu paukum piramki. We are moving in right direction and we will win both the seats in Manipur. After the parliamentary election, when there will be a discussion on cap, we will follow the road of consensus and consultation. In tribal states or hill states like Manipur, where there is no NRC, there is hardly any need of cap. So we can create safeguards. We can create safeguard for the people of Northeast, people of Manipur, that please do not worry about cap. We know your request, we know your demands, and we'll adequately address that. I fully believe, because I have seen the enthusiastic support of the people, masses of the state, and I firmly believe that both sides will be in favor of our BJP. We know imposition was by them, and the review also going to by them. It is simply lip service, I take. Prime Minister Narendra Modi na hayeng Imphal laktuna wa ngangaduriba hapta kangjaibugi mafam sing semjin chajin bagi thabak loishin krai Prime Minister ki khongchara sima pung faba khongchara ma ohen na bagi pandamda security personnel sing na hapta kangjaibung amadi masigi akoibada mikupna sing na leiduna section thorang lakutpa hawre Prime Minister na wa ngangaduriba mafamda ngasi police ki makukthong official sing laktuna lakutpa yaba security measures sing lakutki BJP Manipur Pradesh ki President KSS Bhavananda yauna party asigi luchingba sing na so maphamadu laktuna hapta kangjibung da paikhaliba thabak thoram sing yengshinki loinana Prime Minister ki khongchara si mapung phaba khongchara ma oigani habigi asauba thajaba party ki maikaidagi phongdoraki amromda Prime Minister ki phal khongchara si Manipur ki lalholup kyana boycott tawri bani Prime Minister Narendra Modi na Imphal da board khom lakadur basigi yenglaga Imphal East District Police na akan mabong section thorang lokhotli section thorang asigi manung chananga sa ayug pung 3 tara dagi 3 tara fawba nupi police sing yawba Imphal East ki police commando team mamana new chekon tribal colony mapada thibo humugi thabak sathaki Imphal East ki SP Jogeshendra Haubijam gi miyang makhada additional SP operation TS Krishna Tombi amadi DSP commando KH Herojit na luchingduna chathaki bathi humba duda mafam atudagi nupi chama tara nithoi amadi nupa chama humputara mari punamioi sani maripu taruk verification chathaki maduda chingna bimioi ahum nupi ani amadi nupa ama fagalaba matung makhata wang pang satanan magidamak Porompat police station da sinaki hari Lakliba Lok Sabha Mikhal Gamarila Imphal West Commando ki team na lakot pa section thorang ki manung chananga si Pauna Bazar ki tongan ba hotel sing de changduna thi bahum ki thabak chathakre Imphal West ki SP operations aribam ghana syam gi miyang makhada ngasi numit matung pung ani ga minute nifu dagi pung om ga minute kun manga paw chathaki ba thi bahum ba duda mafam aduda punamioi puna hotel taruk ta thi bahum ki thabak sathaki Hotel Singatude, Hotel Santos, Hotel Jehovah, Ness Hotel, Prince, Hotel Christina Amadi, GM Hotel ni. Thi bahumatu da mipha mipun ki paudi yaw kide nakalamoram da ASPSC ki miyang makada Thangal Bazar Alugali
Prajatantra Gali dasu nungtil pung mariga minute nipumanga dagina numidang waram pung mangaga minute kuntra manga fawba thibu humagi tabak sataki operation adu da miyoi samariga humputra nipan verification sathabada saktak se puthokpa ngamdaba miyoi tara nipan city police ta makhataba logi oi batabak thoram sing laukhatna namagi damak puki hari Lakliba Lok Sabha Mikhal Gamari Lenana 1 person 1 vote have pausal puba SVEEP Vike Rally ngasi chatkre rally adu Churachandpur District Election Office na Pole motorcycle amadi district adu bike riders Singapore na khusam na duna sinbani rally adu Singkong Panglenda Leiba Pole motorcycle showroom dagi lamtha duna Kangbaya amadi Khuga damda lamthungpham oiki National People's Party NPP Manipur Unit Vice President Henlian Thanglet Yauna Party Asigi Churachandpur District President amasung Executive Member Singh Party Asidagi Tokre National People's Party Manipur Unit Vice President Henlian Thanglet ki oina workers in akan pressure pibadagi tokpani hari NPP dagi toklaba matung ato party singda songthok songshin taubagum Congress ta sangbayana lairi hari Bharatiya Janata Party BJP Linkhat ki bachai kuntragnipan surapagi foundation day gi thauram ngasi Manipur dasu BJP Manipur Pradesh na sindura Kanchipur leba party asi office ta pangthok rei thauram da BJP Manipur Pradesh ki president KSS Bhavanandan luchingduna party gi thaumi singna BJP gi luchingba Pandit Dindayal Upadhyaya amasung Sema Prasad Mukherjee anigi mitamda leisu katuna ikai kumna utki तेलबा मतम सिरेसिदा अखोइना एक्सपांड तौरइबा भारत छि पुंब सिनबा थुंगना अखोइना सरकार कमाइ तौर पाइरइबनो हाइबसिनेबा अखोइ क्वाइदगी अखोइना भारतीय जनता पार्टी अमगी मेंबरशिप ओइबे अखोइना चौथोक चनिङाइसि पार्टी सिगिदमक्ता भोट लेपिनबा लेतबा मतम अमा यावखिबा भारतीय जनता पार्टी की मेंबर ने हायरगा अखोइ करेन कथाइनखिबा मतम दु मयाम द अखोइ लिसांग सिने यावरगा उरगा लाखरबा ngakतनि अदुम ngasibi अदुग मथिं नुंगाइबस अखोइना करिदमत फाउजरिबनोदा अखोइना वाजरम ahal laman singna tambiramba mogi khongun lirapa matam siri ngasidi अखोइ पृथ्वी पुमना खंगबा अदुगुंबा भारत नंबर सेंबा ngamnaba honabada Narendra Modi गुंबा मियोय अमना प्राइम मिनिस्टर रगा मागी मतुंगदा यावबा अखोइ अदुगुंबा मियोय नि खनबदा अखोइ अदुगि मति चौथोकजबो पोकजे Armed Forces Special Power Act AFSPA की मरुमना कांग्रेस लेंगांगना मतम हाटखिबा मियाम अमदि AFSPA लेतबा इम्फाल मयोल मक्तदा संजित अमदि रबिना हाटखिबगी मतंगदा ओपन डिबेट तौनसि हैना बीजेपी ना कांग्रेस पार्टी द फोंग सिंगखरै लोइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी की स्पोक्सपर्सन खुमुकजम जोय किचना चीफ मिनिस्टर एन बिरेंदा युमफम यावदब अरानबा चार्ज कया पाउसी सिंगी खुतांगदा फोंगदोरक्लिबासी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की माइकैदगी कन्ना यानिंगदबा फोंगदोरक्ली कांचीपुर लेबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की ऑफिस पाउमी सिंह उनब बीजेपी मणिपुर प्रदेश की सीनियर लीडर के शरद कुमार फोंदोरखिबदा एमपीसीसी की प्रेसिडेंट गायखंग अमना हंदकी मिखलसी बीजेपी वर्सेस मणिपुर की मियामनी हारिबासी डेवलपमेंट वर्सेस कांग्रेस हाइगदबनी हाब वाफम फोंदोरखी रबीना हरिबन नुपिमचा असिगी पिबुनुंगदा लेरिबा कंसिप ओइरबा नुपिमचा अदुगी पिबुनुंगदा लेरिबा अंगांग अदु फावबा हालबा मतुंगदा संजित हालबा मतुंगदा द देन मतुंगदा चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर सही तरा मंगा लिसांग सिन्ना चीफ मिनिस्टर गिबा श्री ओक्रम निबोबिना मणिपुर असेंबली के हाउस ता असेंबली मक्ता हाटपनतन उपाय लेते हरिसा रबीना के पुनुंगदा लेरिबा पिबुनुंगदा लेरिबा अंगांग अदुगी मारान न करिनो रबीना के मारान न करिनो संजित की मारान न करिनो हारिबा स्पेशल आर्म फोर्सेस की चत्तबा मफमने ब्रॉड डे लाइट असेंबली सेशन फमिंगैदा अदुगम म्याट अदो हाटकिबा अदुगी डिबेट तौनना बिदमक्ता बीजेपी ने सेम साधन लेदी कांग्रेस पार्टी नंगसिदी एखोइदा मणिपुर की प्रजा मियामदा अचौबा मिनम्बा मा तौनिंग तौबा nganing mangang मखोइना ngangbado kaino सुखंगदबा ngalegan ama ngangba ngalegan ama ngangba कांग्रेस पार्टी की लुसिंग सिंगसा मसी अखोइ मणिपुर की लेमाइदगी मरु फंगना मुथत्तबा यादे मतंग स्वाइदा ब्रेक मलौजगे ब्रेक मतुंगदा कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की फुंगयार असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चना लेबा इथम तांकुल विलेज इलेक्ट्रिसिटी फंगदबा यावना हक्सेल यावना हिरम कयादा खुदोंचादबा कया मायोंगदुन लेबगी पाउ अमदे मणिपुर अमसुंग मालेमगी पाउ तोंगान तोंगान पाउ सिंग पुदुन लाक्चगे इंपैक्ट न्यूज बु मिगेंग तादुन लेबियु
ब्रेक की मतुंग मैम अमन तरामना ओक्चरी लोनना बुलेटिन सगी मखाताब पाउसिंग मियाम द पिजरी कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की फुंगयार असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बनुंग चन लेबा इथम तांकुल विलेज ngasi fawba electricity fangdana leibagi mathakta haksel yauna hiram kya da khudong cha da bakya mayuknari hiramas ki mathang da impact news ki reporter gi chandra khadiyam amadi camera person bishorjit number ani dagi report ma कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की फुंगयार एसी की मनुंग चन्ना लेबा इथम तांकुल खुल असी इम्फाल दगी किलोमीटर यांखै निपालोम तमक लापना लेबा चिंगी खुल अमनी खुल असी लौ सिंगुबुन मपुंग ओइबा सिनफम ओइदुना हिंगबा चिंगी खुलनी खुल असी द चौराकना युमथोंग यांखै की मरी रोमना खुंदादुना लेरी सिंगमी सिंगना खुंदाबा चिंगी खुल ओइबगी मथक्ता नसी फावदा खुल असिदा इलेक्ट्रिसिटी की मंगाल फंग्रे खुल असिगी खुंजा सिंगना इलेक्ट्रिक फंगदबगी मथक्ता हौरक लेबा अंगांग सिंगना निंगथीना मही मसिंग तंबा अमसुंग अना लायंग यावना लंबी थोंग फत्तबगी खुदोंग चादबा कया ngasi ngasi maksu mayoknadun himli Valley di city di khoi nak na ching have do itham sini ado haji ngasi phawna ekoi je communication health education power have je leitaba khun oin leiri government na PNS by na hoje ekoi mayam la e thamari ma phadriba koila sari su na pi na thalle aduga koila su natre koila thaba natre koila taibu oina tare loina nung jeng mayam thorak re hoji se tha ahum mari thawkro matung sida aduna ekoi si yam na development government khara pirak je khara fazana sugdra na ekoi si yam harobune dubu thabak action oni yengma matam da di thajabase ekoi leiraktre nong chugrobdi lambi si lambi leitre yar bolam da koina bharat tingduna lisi mari tingduna jip wire chale खुल असिदा नसिदगिना सही तरारोंगे ममांगदी इलेक्ट्रिक वायर टिंगथोक्तुना थमले नसिगे असुक यामना चौखुल अगलबा मतम असि फावबदा खुल असिदा इलेक्ट्रिसिटी की मंगाल उबा फंग्रे नाकल मरोमदा लंबी थोंगी फिबम फत्तबना मरम ओइरगा खुंजासिंग हिरम कयादा अवाबा कयासु मायोकनरी खुल असिगी खुंजासिंगना फोंदोरपदा इथम तांकुल खुल असिगी खुंजासिंगना इम्फाल तमना लाकनबगी ख्वाइदगी हेन नकप लंबी असि नोंगदम तांकुल तारगा लाकपा लंबी न ओइरी लंबी असी PMGSY की मखादा तक्तुना सेमनबगी अयाबसु लेख्रे मरम असिना लेंगाक की माइकैदगी अथुबदा थबक्तु ओंथोकपिबगा लोइनना खुल असिगी अवात अपासिंग लेंगाक की माइकैदगी चप चाबा मिदिंग चंगदुना पाइखत हनिंबगी अपामबसु फोंदोरखी GMC unare lineman leitre here aduga wiring hi yengo hoji yengbada lone nom thar lere lebakta mi su sok ninga su leye adu matam da lineman pio sem mai da samge matam da adu dum samaya post double post lege du bodu da single post da yaudun lere hoji se khoi se aduna mai thandre ngasi phon mai phangdre khoi se imfan phawninga khoi lambi se yam nakpa nungdam dam da chakadu lambi se program di yaure haye tender tobidre minister na thabak subidre cameraman namar pam bisojit ke loina na paudam jariba gitchandra Impact TV News, Itham Tangkol. Manipur Pradesh Congress Committee के spokesperson ओरेब खुमुक्सम जोई किशना प्रेस कॉन्फ्रेंस कौदन चीफ मिनिस्टर नोंथोम बिरेन की मिंगचत थियन बवाफम फोंदोखिबगी मायोक्ता पर्सनल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर ना ECI दा वाकट खरब मतुंगदा इन मणिपुर की रिटर्निंग ऑफिसर ना जोई किशन की मतकदा शो कॉस्ट नोटिस थाखरे ngarang thakiba so cost notice adugi matung ina pung nipunipan gi manungda zoi kisana magna phongdo ki wafam sing adu mikhal gi model code of conduct ki wang mada natte haibo gi paukhum pirakadam ne hari Manipur Pradesh Congress Committee ke spokesperson jo ite MLA Joy Kishan madi James Gangti ko ba mioi amagana Information Center for Hill Areas Manipur Ichambu Mingjat Thiba Yaba Mongda Chenja Thumjaga Mari Lainaba Aranba allegation ma Paushe the Ponglibasi Matangda Zoe Kishanamadi James Gangtina Atubada Sangdoraktrabadi Makoyani Matak action Lauragani Hana Isam Gimaki Tamlakli Infal Genot Yosi the Labor Isam office the Palmi Singa Una Bamada Lupasiki President Huimi Horamna Fongdorakibada Isamgi Kangbuna MLA Joy Kishan amasung James Gangti na torok pa allegation ki waroisin puruk na bakanagumba amatada lupa lakma senfam pi ki laite amade isamna haukiba April amada Churachandpur da James Gangti bu unaba chatpada mafamadu da James Gangti ga unaba fanglakide James Gangti na lotun lerega mark na allegation torok pa haibasi laibak thibani amade ngase ayog isamgi mihut amaga James Gangti ga phone pau found wari sanabada allegation asigi matang da kona wari tausi election lorega sengdora ke haiba wafam phongdora ki hari wafam asina
maram moiraga thawong asi election mayagi rajniti gi oiba khudong chaba launanaba honaba male maram aduna sigumba thawong asi makhata na tawbidana ba appeal su torkli ngasi ayukta pung tara atwaida James na telephone ay hakpu tawrame ocha horam karam tawre haina James nang kari ki atumay na paper da hapra haibagan na mana as adu konna waris hase haina haiki adu da ina as oida badu paper da atumay na tawganu asi athuba madamda hayang si sengthok piro nadradi aikhoina action lawgadabdu lawrani haina haibaganda mana as aikhoi kangpu tana khike aduga election loiraga asi sengthok pige haina hai adu aikhoina kaubagandadi ma lakningde aduga aikhoigi MRA aduga MBCC ki spokesperson Joy Kishan na kaubagandadi hek laklaga asumaina tawuchi nungaite asi kumba aranba semchir sichinba waphamna rajniti tawpikanu hai Thawal district ki manung chanba nongpok semai police station kon mafamamada nupi macha ma thauri yandu na chiram leikidrabi nupi macha se Council of Higher Secondary Education Manipur chahiye sigi oina lawkiba class 12 ki examination tha kibada ngairiba nupi macha ne nupi macha do maki mayumdagi meter chahum lob lap leiba pukri amagi manak ta hoba u pambi amagi masada phi gumba amana thauri saduna yalaga leramba thengnar khibne hari yung manungdagi pangma pauda nupi macha se ngarang numidang waram pung taruk taba matamda mayumdagi thokibadagi thiba khangdan lerakibane pau adu fangbadagi nongpok semai police ki kambu amana investigation ki tawpham thokpa thabak laukalaba matung haksang adu jenims ki mock postmortem tawna namagi damak thamkibaga loinana case amasu laukat khrei ngasi laikhadrabi nupi macha ase tharga tha asida district adu ki nongpok semai police station konba maphamda sahi nauribi nupi macha laikhidaba masing ani sukhrei Manipuri Students Federation MSF na sinduna tarahumdoi suba iramdam saitha isai 2019 namade ahanba state level open folk solo song competition ngasi gari awang lekai laiba gari youth club ki ground pangthokre ngasi ahanba Manipuri state level open folk song competition grand finale aduda pun competitor tarana saruk yaki Manipur ke sakna raba folk singer Lauremam Bedapati Guru Ruven Mangsaba Saisakpa Sagol Sem Tijendra Manipur film ke sakna raba director Makon Mani Mongsaba yauna expert kya ngasi competition adugi jury member oina saruk yaki MSM na pangthok liba ahan folk song competition aduga marilena na Manipuri Students Federation ki president Ngariambam Milan na phongdor kibada indigenous people singi right kanmang matamda yellow mi adugi culture tradition ga loinana yellow mi adugi yellow isai gi mawong matauda yamna hena miyang thamlakli fimam asida lamdam asigi sahi lisingani hena leraklaba pu wari ase malem pumbada khanganna ba hona matamda lamdam asigi yellow isai yokhat pa haiba masu yamna mathau tari MSM na ahan boina sajibugi noma panba chairaw ba kumai ga marilena sinduna pangthok liba thoram asisu lamdam asigi yellow isai asibu anawo mayo na mapina na ba thaurangi saruk amani hena Fongdoroki sahi lising ani sigi puari sigi khoi masigi chap chaba marge praman se khoina pibangam da targadi malim gi miamna khoida nokna ga ba United Nations na indigenous people's right kan matam da khoi culture magi tradition amadi magi folk music song sing se masi si yokhat ka dabani masi kandragadi indigenous people's gi right se mapung pharoi haiba ma adung ma pandam madu da Manipur Students Federation so andaki sahi asidagi horaga lakadru ba sahi sing da state level open folk solo song competition ma khoi hapchin jarakanda theme khoi nationalism amadi patriotism team sida khoi handak sahi dagi khoi pangthok pa hokjabani first second third ki mana adu nate khoina miam da competitor sing da khoina piningi ba paujel de folk song ja masi kannana ba makhoi makhona ambassador ma mora kanda malem gi miam da khoi su khoi gi sugumba music ki field so khoi gi leje habada makhona ambassador ma mora kanda khoi gi miam da thauna hapigani inot pibigani
Lianda Folk and Classical Academy Nagamapal Sinuna Tham Sumna Chatharakpa workshop on production of Manipuri dance for children Gitauram Ngasilushin Kray Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Infal na Ngasigi Tauramadu Sangit Natak Academy New Delhi sponsor Tauduna Pangthor Kibani Ngasigi Tauramadu Malina Tauramadu da Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Infal gi director L Opendrona Pongdor Kibada Horglib Angang Singi Lambias da Nut Lining Amadi Zagoi gi Maramda Kangan Naba Haibasi Yamnamaru Oi Tawongasin Horkliva Mirol na Manipur gi Manglam Chat Amadi Tunglam Chat ki Maram the Ninki the Kangba Ngambaga Lunana Kanduna Tamba Ngamgani Habawa from Tamlaki. Society that we say Ozasing Guru, Jaboi Ozasing, Yam Rigato Sigano, they have not the fixed remuneration. Sikim Bill Mazudum Logni, Pamanga Peter Sulogni, that is Masibuni, Akogi, Katopagi, Tabokmina, Sai Jaboi Tambi with us. I think that more the fixed of Palising of Logotam, Medicine and Logotam. Technopol District Tagi Kangoi Kulen Village Tagi Dr. L. Angsim Dangsawana UPSC Civil Service Examination 2018 da 517 super rank Fangduna Mai Palakpada Outer Parliamentary Constituency gi BJP Mirep HS Benjamin Mategi Chirwalamada Thagat Fongdorokli Jawahar Navodaya Vidyalaya Chandel gi Class 6 ta Mahi Tamnan Namagidamag selection test Pangthokre selection test adu Chandel Machi Chakpi Karong amadi More da Pangthoki Center Mariatugi Manungda Mori when More Government Higher Secondary School da Puna candidate Chamari Nipurom na Saruk Yaduna Pangtoki test adu Mai Pangna Chatana Nabagitamak Moregi SDO Dinesh Kumar Madi More Government Higher Secondary School principal na Kupna Yanchin Ki. Taret Suba Mr. Safa Contest 2019 Manipur Armature Bodybuilders Association Mabana Mieng Sangduna District Armature Bodybuilders Association Daba Bishnupur District Sinduna April Kunipanda Oinam the Pangtolagani Hana Chirola Mada Kangalakli Tankul Purup ki English Londa Iba Shirmi Simren Iba Nobel The Sea and I Ngasi Fongkre Uripok Osom Leka Teleba 70mm Cafe de Pangtokiba Larik Pomugi Toramadu Urkulgi MLA Alfred Kangam Atar Nasaru Yabagalona Naha Singpung Tawatki Nobel Asina Hingbasiba Amade Aniasi Marakta Mioibana Tengnariba Awaba Gagi Maram the Yauri Amade Punsibu Lamakangda Loishin Gahabi Wakal Tadukuna Hingba Mao Lona Naba Pauzil Piri Hana Na Weriba Aiba Sina Fongdorakli. Very special place in my heart. So the themes that I use in this book are death and freedom. So later you can find out when you read the book like how this freedom is achieved. Is it achieved out of death? Is it achieved suicide? Is it? The message that I want to send out especially to youngsters is whatever problems, whatever pain that you're going through in life, don't give up on it. Lord na matang sa bulletin na si tension zedring gumawon na headlines amuna pijari. Maitay puro ki chay yaw no mid sajbi no mo pan machay raw bugi thoram lining lai shola madi nat ki chana bigalo na tampak ki mafam kaya da pangthok na kray. NEIDP ki outer mirep asang kasar Enesian aib ni chingna basina fanan bahot na ramle NPF na lalaw lup si jina na aki akang pino na bahot na rehana NEIDP na maral sirakli. Tarataris sa Lok Sabha Mikal da Manipur ki constituency ani magta BJP na mai pak ni hana Assam ki Finance Minister Himanta Biswa Sharma na Fongdokray. Amasung Thawal District ki Manung Chanba Nongpok Semai Police Station kon mafam ma class 12 ki examination tha ki ngai ribni bi macha ma thauri yanduna leikidre